Dobar dan, dobrodošli. Danas nema kuvanja. Danas ima jedna mala lepa avantura. Idemo na Adu Ciganliju biciklom od naše kuće do staze biciklističke, gde je početak, ima nekih 200-300 metara, pa mi ćemo vam se ponovo javiti kad stignemo tamo. I evo nas ovde, na početku biciklističke staze. Ovde za bicikle, ovamo za pešake, ovamo je Dunav. Jedno lepo jutro. I evo ovde, kao što vidite, imamo sprave za vežbanje. Pa ko je raspoložen može da krene. Ja neću ovog jutra, drugi put možda. Evo nas na 25. maju, na Dorčulu. Evo kao što vidite, ovdje imamo prelepo labudove koji uživaju. I ja bi sa njima, ali ne smem baš, još mi je rano, skočim u vodu. I sad smo stigli do onog dela gde su tereni našeg Noleta, našeg čuvenog sportista teniskog. Ovde nam je Teniska akademija Đokovića, kao što vidite. A odmah evo i pored nas je žurka, klinci su završili školsku godinu, pa malo da se vesele i nekad treba da su mladi, živaju. Ovo vam je spomenik braniocima Beograda 1915. godine. Inače tu je održan onaj čuveni govor majora Gavrilovića. Kao što vidite, evo ovde ima ispisano, znači tu je izgubilo život oko 10.000 vojnika. Ovde imamo još jedan deo sa spravama za vežbanje. Sa moje leve strane je ovde Marina Dorčul, čuveni šlep. Ovamo je Kula Nebojša i iza je čuveni Kalemeta. Kao što vidite. Kula Nebojša, tu su izdržani zatvorenici, inače ubijen čuveni Riga od Fere, metropolit Metodije, to je deo tvrđave Kalimetana. Evo nas u Donjem gradu, ovo gore je crkva Svete Petke sa čudotvornim izvorom, malo iznad nje je crkva Ružica, šta da vam kažem, nešto prelepo. I evo jedan snimak pobednika iz Donjeg grada. Evo sada smo na početku pristaništa, ja idem malo da se odmorim.
ovaj gospodin koji me grli, to je Edvard Rusjan, konstruktor aviona. Malo ćemo da popričamo ja i on. I evo stigli smo do čuvene beton hale, nekadašnji magacini koji su pretvoreni sada u ekskluzivne restorane. A ovdje sa moje leve strane su splavovi. I evo nas na pristaništu, tu su rečni kruzeri koji nam dovlače turista. Kao što vidite ima ih, uvek ih ima. Evo nas ispod Brankovog mosta, iza mene je čuvana beogradska promenada, Beograd na vodi, vidite još uvek se gradi, tamo ima i pecaroša, bit će valjda ribe danas za ručak. Iza mene vidite još je u izgradnji Beograd na vodi, koliko će potrajati pa ne znamo ni mi. Evo ovdje kao što vidite i Buda bar, malo su jači sa cenama, ali to ne smeta nikako ljudima da dolaze. Sad je prazno, večeras će biti puno. I evo nas ispred Novog mosta, na Adi, znači još jedno 200-300 metara i mi stižemo na naše odredište. Evo sad smo ispred samog ostrva, znači stigli smo na Adu, kao što vidite, ima neki čamac ovdje. I evo nas ovdje na početku Ade Ciganlije, kao što vidite jedno lepo mesto, zelenila. Da uživate. Dišite punim plućima. I evo nas na početku staze na Adi. Iza mene vidite lepo ovu kreaciju. I još zelenila. Evo kao što vidite iza mene ovo ostrvo je prepuno sportskih terena, imamo tenis, fudbal. I za one koji nisu za ove sportske aktivnosti uvek mogu da se zabave da naprave roštilj. Evo vidite ovdje koliko ima velikog prostora da uživate, samo da ponesete meso, čumur, malo pivce i da uživate. I kao što vidite, ovdje imamo i golf teren, pa još ako nađete neku lepu damu koja ovo tamo u beli da vam nosi ove štapove, to ne bi bilo loše. Kao što sam rekla, ovdje u izobilju imate da radite šta hoćete, da birate.
I evo stigli smo na naše more, Beogradsko more, Adu. Tamo dole imamo nudističku plažu, ali mi nećemo ići tamo kao što je šef mislio. Mi ćemo ovdje da uživamo. Ovamo će danas biti prvenstvo u kajaku, zato je ovamo ograđeno. Kao što rekoh, mi smo došli malo da uživamo u ovom zelenilu, tišini. Kao što vidite, roštilj uveliko radi, deca su tu, zabava je tu, ljudi uživaju. Kao što vidite, ovdje imate jako puno sprava za vežbanje. Znači, ko voli, stvarno je mogućnost velika da vežba. Ovo je jedan mali deo onoga što nudi Ada Ciganlija. Možda ćemo snimati nastavak, a možda i nećemo. Veliki pozdrav!